تەماشاوانان ئەمڕۆی خوا دکن عێراقی وەکو دەزانن دۆ هەبوویەرەکە ڕوودا لە ئەنجامدا جادەیە عێراقی هەمی تەبلی هەف کرد و تۆڕێنجڤاکی سۆشەل میدیاژ لە دۆ هەڤە گەرم کردێ و بە تایبەتجی تویتەر کۆنهاژی لە تویتەرێ هاشتاگەکە تۆپ لەسەر ئاسڵە هەمی عێراقی هەیە ژێر ناونیشانە کەتیبەیەن حزب الله هیشام هاشمی تەرۆر دکە کۆ دۆ شەوێ هیشام الهاشمی شارەزایە ئەمنی و جابدێرێ سیاسی عێراقی لە بەر دەرگەهێ ماڵەخوا لەسەر دەستێ چەند کەسێ نەدیار هاتە تەرۆرکردن و بێبویەرێ لە سۆشەل میدیا کارڤەدانên جودا لە پەیخوا ئانی و بەکارهێنەرێن سۆشەل میدیا و بە تایبەتن تویتەر کەتیبەیەن حزب الله عێراقێ تۆمەتبار دکردن سەبارەت بە تەرۆرکردنا هیشام الهاشمی بەرپرسێن پایە بلندên کوردستان و عێراقێ ئەبوبویەر شەرمەزارکردن و چەندین پۆستên جودا لە سۆشەل میدیا هاتە بەڵاوکردن. دەستپێکت گەل لە پەیامە مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانیش بەر تەرۆرکردنا هیشام هاشمی شارەزای ئەمنی و چاودێرێ سیاسی عێراقی پەیامێک بەڵاو کرد. پەیامە خۆدا سەرۆکی حکوومەتێ تەرۆرکردنا هیشام هاشمی بە توندی سەرکۆنە و شەرمەزار کرد. سەرساخیش ماڵبات و هەفکارێن وی ڕەخواست. هەروەها مەسرور بارزانی ڕاگەهاند کۆ ئەو هێویدارە زووترین دەمدا ئەنجام دەرێن تاوانی وەرن ئەشکەرەکردن و بگهێن سزایên xwe. لە تویتەر سەرۆکê هەرێما کوردستانê نێچیروان بارزانی ji aliyê xwe ve bûyera terorkirina hîşam elhashimî serkۆne kir û bi kurdî hem jî bi zimanê îngilîzî li Twitter nivîsî bi tundî terorkirina hîşam elhashimî lêkoler û pisporê emnî şermezar dikim ku dohe di planeka darêjra û de li Bexda hat terorkirin pirse û serxweşiya xwe arasteyê xêzana wî dikim. Hêvîdarên maliyên peywendîdar teroristên tawanbar di zûtirîn demde دەستەسەر بکن و ڕادەستی دادگەهێ بکن. هەروەسا لە تویتەر ڤیان دەخیل بەردەفکە فەرمیە بارەگەها سەرۆکە بارزانیە بە زمانی عەربی نووسیە بە مخابنی و ئێشەکە زێدە مەنوچەیە تەرۆرکردنا دەکتۆرە هیشام هاشمی بویەرەکە ستەمکاری لەسەر دەستێ کۆمنچەتەین ji dervî yasayê bihîst berdewam kir û nivîsî ew vê bûyera teroristî şermezar dikin hêvîdarin aliyên peywendîdar li Bexda di zûtirîn dem kujan eşkere bikin û wan radestê dadgehê bikin û werin sizadan. Twîteka din kojaliyê malpera fermiya netewên yekbûyê hatiye belavkirin li ser zarê nûnera taybeta sekreterê giştiyê netewên yekbûyê xanim Cenin Henson Blasxar te ku çendîn twît nivîsan tê tê de hatiye kotin. Em kuştina gafilkara Dr. Hîşam Hashimî şermezar dikin û bihîsnavê nûçe ez ji dest xistim bi tundî îdana vî karê dikim ev karê tirsinokê pîs daxwaz ji hikûmeta Iraqê dikim encam derên vî karê qirêj eşkere bikin. Dawî tweet ku mehel bijartiye ji alê Serokwezîrên Iraqê Mustafa Kazimiye konha çavê hemû Iraqiyan li ser helwêsta wî ye ku daxwaz ji Kazimî têkirin encamderên vê bûyerê werin eşkerekirin û çendîn kesan berheviya xwe jî ragihandiye da ku belgeyên pêwîst sebaret bi terorkirina Hashimî nîşanî Kazimî bidin. Lewma Kazimî di twîtekê de nivîsiye ew soz dide bi ku jan li zûtirîn dem desteser bikin da ku sizayên xwe bistînin dibêje jî em qet rê nadin karên terorî ji bo careke din vegerin Iraqê.